Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Hansepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Nijut Moina Suni Scheme Pen Daitar Government Model College along Student Atumapan Chekalo Kironpo. Pini, Nipai Trok, Prayer Chiklo, Ninkan Surihinira Inkora Plierni, Laka Inkora Trok, Dua Barguri MSC constituency under Nijut Moina Suni Scheme Pen Daitar Government Model College along Student Atumapan Chekalo Kironpo. Labangso Nijut Moina Asuni Scheme Chekiron Pon Alo Aluhi Amana Pingpen Kachetongdun Laki Karbi Anglong Autonomous Council Medical EM Surgerong Par Local MSc Mate Education EM Richard Tokbi Bokajan Civil SDO Simansu Basumatari Daitor Higher Secondary Principal Gitika Bes Bura Haloy Daitor Government Model College Principal Deepak Bora Lapen Daitor Government Model College Staff Atum An Chetongdun Labangso Nijut Moina Suni Scheme Chekiron Pon Nangkoki College Second Year Degree Student Atum Hemka Siksak Pon College Kidun Drop Check Lasi Sorkar Pen Isi Kidukelak Student Atumapan Kiraplo Lapen College Habang Pacharli Ington Ponlong Lelo Pusi Nijut Moina Suni Scheme Pen Ding Ponlo Lapen Daitor Higher Secondary School Student Lapen Government Model College Student Atumapan Si Check Alo Ronpo. News Text Report Karbi Anglong News Channel. I thank Government of Assam for the initiative to encourage women education in Assam. I'd like to thank Honorable EN, Culture, Health, etc. Karbi Anglong Autonomous Council, Mr. Surya Ramphar for being present as a chief guest of the program and also for his encouraging words to our students. I also thank our invited guest, Honorable EN Education, Karbi Anglong Autonomous Council, our very own Mr. Richard Tokbi for being here with us among our students. I offer my thanks to the Magistrate Bukazan SDO Civil, Mr. Simanto Basumatari, to be part of this program. I would like to thank Principal Daitor Higher Secondary School, Mrs. Gitika Besgora Haloi, and other teachers from the same institution for participating in the ceremony. I also thank our faculty members of Government Model College Daitor for being present in the ceremony. আৰু শেষত মই আমাৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাৰ উপস্থিতিৰ অবিহনে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ নহ'লহেঁতেন। থেংক ইউ। Simanto Basumatari, Assistant Commissioner, Mukajan, Civil Subdivision. Respected Dr. Deepak Bora, Principal Daitor Model College. Respected Gitika Madam, Principal Daitor Higher Secondary School. Respected Dr. Devi, I forgot your name. And team staff from both Model College and Higher Secondary School. And Mama has said about the scheme. He has detailedly explained. And just as our Education Minister, Dr. Rastigu, has shared a bit of his early education, the money he got during his time, his school time, and then the college time. Pini kadoi Assam along Nijut Moina Asuni, bangso college পঢ়ি আৰু সমাৰম্ভান চিফ মিনিষ্টাৰ পেন ইসি টাংকা কিৰণ বংসো সেৰিমনিয়েল চেক ডিস্ট্ৰিবিউশন প্ৰগ্ৰাম হাসি দেম দাগ মাংলো তুমি এডুকেশন ইএম স্যার রিচার্ড টকবি লাপেন তুম ডাক প্রিন্সিপাল মডেল কলেজ লালো লাসি লাবাংসো স্কিম মাংকে লাহালো যে হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার কেচালি আৰু সতমভান চিক্লোজন পেন সুরিসি ta cikloan ke ningkan simo cikloan kapten mas aphan longi la pena ko degree first year ke chali to phan 1250 cikloan nang people la pena ko post graduate mate MA ke chali to phan 2500 so ki PA scheme chief minister pen ke pangdak pon election aprang pangdak pon posi pini bangso ki ache ki pi pangcheng lo la bangso a scheme kedeng ang thebang gela lo ki ongdung aru so somar tum college an jenitini lipo cross kawi kupini apie putum cross ka dorde polam theben pati po padununu det po drop check kriti jula bangso do ba pinando ko kati pula hailam thedolo lasi at least sarkar hin penalang tum phan chiklo yona pocket money
school gitu nih saya kapan alang tum kopine cingti pan sabun yang tunangi pustame nam dorchit ba kolombo hi kopine dorde pusai nam dorchit jula so pan si labang so scheme selamo la sila kaci cakating pen pipon lo la si churu nangi le tum dak labang so scheme kedeng pen athe mohet chief minister speech lang ningi pon je 30% girls student atumke drop out deti matric pass ke pass po tame college admission po tame ningkan sia philo liponte 30% tum bangpro se maknongke tumke dune deti kupie polo puludangte hak tongke khoros kawi po pe po tum penandunoi po kenem bori podokoti bate khoros kawi po se ape po tum long kupine sonbak tangkai sini bangnai mini mena po kangdap dun kamsen dun ronti sojone masi inton ko ti pura si hala mangso ki pang ton te je phansi la mangso scheme ding pono la si churu parlo tum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan la pen tum dak Karbi Anglong da song thalo Dr. Turam Rohang phan ki churu nang pajir nangi helang tum han alang li ki claim ka chipaduk pen ajoine tum pu education iem altum itum result te helong lo je bang kang nek choi do quality education pute school hema we ta hojar we poram thedo tamoda ilum kelang nangi bang ka hala so sakali iltum metric के पास परसेंटेज हलाक्सी इतुम थेगलों क्वालिटी दुसन दोमा वे माके बा हायर सेकेंडरी रिजल्ट क्लांगोते हलाक्सी थेगलों अपरांग के तुम नी तुम हुद के 35% 34% आफी बांगलो 45% लो 47% सेमोंदा किरामतांग निंकान हिनियं बोंगल तुम मोर देन 70% पिनिंग के 75% ले लोग बंदे तुम केने के पास मंता 51 जे लासवा परसेंट के लिए बांकी ली तुम लदा क्वालिटी एजुकेशन दुलो कि दो जोने सी Plitum aus market pass percent mana onglo. Dia school hemisen le education quality education pugali. Ba usmardu le quality education pugali. Kithana tuma phan hal ke charli tum ta jongsi. Ame thang jung pen initiative HN pen bor e pen jongsi mesen lo pute hala si quality education. Non kela si kadoi luge thana tum ta chipadu kolo nasila bangso ang deng banglo nasi non tum bangso scheme pen bangke matric pass pen api college ke duna thur ba higher secondary pass api ako degree ke na hot laso kirap lung pu besin tum ding thelo la churo parlo tum pini dak daithor model college la pen daithor higher secondary school la long charli aru sumara tum tamela dak total 100 plus student tum pini la bangso beneficiary along dulo nasi langsung se achiklo nang non pen non check long lo mo achiklo pen ke kon long se thaber policy ka do kabe iltum la bangso akoles tan ke student na mane ta nang dumom pe la haik na joni masido lo nasi churu lo ka do sia manta Dongmukak Higher Secondary School along Lapen Dongmukak Thongnokbe College along Lochar Libom HS first year second year Angdeng So Arlo Atumaphan Panong PC Murkho Montri Nizut Moina Asuni Scheme 2024 Aparman Jekeron Ajay Mek Kapaman ko Prayer Chiklo Nipai Trok Ninkan Suri Hinira Inko Rapirni Asam Adatpi Ang Kangalong Kapaman Pon Murkho Montri Nizut Moina Asuni Aputak Pacheton Dunsi Pini Dongmukak Higher Secondary School along Lapen Dongmukak Thongnokbe College along Lochar Libom So Arlo Sumar Atumaphan Assam Government Pen Panong PC Murkho Montri Nizut Moina Asuni Scheme Ninkan Surihinira Inkorapti Asenkana Parman Deng Ponsi Palongni College along Chek Alo Kiron Pon Ajay Mek Pangcheng Pon Lo Labangso Chekiron Ajay Mek Kideng Pon Man kedo aluhiatum kachetong dun lake Assam Legislative Assembly mate Hawar Kihat MLA Akihai Dorsing Ronghang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Akihai Lun Singh Teron Lapen Mahamaya Constituency VDC Chairman Rajas Teron Den Arong Lems Chairman Long Singh Tokbi Alanglitum Labangso Murkho Montri Nizut Moina Asuni Chek Alu Kiron Pon Ajay Megalong Chetongdu Dongmukak Higher Secondary School Principal Prakash Nath Ahinpen Mai Chepahem Phuponsi Murkho Montri Nizut Moina Asuni Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Singh Terona Phansi Jek Keron Pon Ajay Mek Bangpu Ponsi Jek Alu Keron Pon Ajay Mek Setami Mesen Pen Pachun Pon Long Labangso
Ajai me kedeng pon lake Assam adet alongri angkang pialong kapanong pon Murkho Mantri Nizut Moina Asuni Scheme 2024 Asengkana Parman Assam Assembly Budget along Deng Ponsi Toklang Anat Kapaching Thur Ponang Chiaphan Mathasi Assam Education Minister Rinut Piju Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ahin Pensi Ing Pupondo La Soahu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma live telecasting along pen Lamthi Kapang Dak Ponke Higher Secondary School Degree College University along Lo Charlie Bom So Arlo Somar Atumaphan EC Kedeng Pon Lake Alang Litum Akay along Loka Charlie Thek Ponang Jipu Aphan Matha Ponsi Chiklo Ejon along pen Pharok Rehini An Tangka Check Alu Ron Ponlo Labang Soahut live telecast along pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lamthi Kapang Dak Ponke Jongsi Higher Secondary School Degree College University Akejoy pen free admission aphansi Pangdak Pontanglo Lapena ko Jongsi Komati College Principal Atum Penle Jongsi Student Atumalong pen admission ahut Tangka Kacho Enle Dokok Pulote Prapchin pen Birta Kipi Serak Chiaphan Chuning Ripon Lapen Labangso Kaprek Asailong fees ke Ponle Dokok Pulote Prapchin pen Chief Minister website lingalong Humri Damsi Birta Pachini Serak Chiaphansi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ahin pen Pachini Ponsi Kewang Chilang Arni Sitami Madua College Principal Atuma Phantami admission ahut VK and Ponpidet Chiaphansi Sodak pen Pachini Pontanglo Dong Mukak pen Ren Simkiling report Karbiang Long News Channel Saha moi Dokmoka High Secondary School ছাত্ৰী হয় আৰু মই বকিলাঘাটৰ পৰা দকমকালৈকে প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰি কিনে এইটো স্কুলত পঢ়িব আহিছোঁ আৰু নিযুত মইনা আঁচনিৰ হেৰি মানে মামাই আমাক অশেষ সহায় কৰিছে মই আন্তৰিকভাৱে মামাক বহুত মানে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই চেকটোৰ পইচাবিলাকে আমাৰ আগৰ যোনবিলাক হেৰি শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাৰো আমাক সহায় কৰিব তাৰ বাবে মামাক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইমানে আপোনাৰ নামটো কি আছিলে তোমাৰ নামটো কি আছিলে মৌচুমী চাহা অঁ ঠিক আছে কিমান আনন্দ হৈছে আজি এই চেকখন পোৱাৰ পিছত বহুতেই ভাল লাগিছে কাৰণ মা পাপাকে কষ্ট কৰি কিনে ইয়াতে পঠাইছে তাৰ বাবে যি মামাই সহায় কৰিছে সেইটো কাৰণেও মানে ভাল লাগিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ নে ছেকেণ্ড ইয়াৰ আছিলে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্ট্ৰীমটো কমাৰ্চ ঠিক আছে এই মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক পোৱাৰ আপোনাৰ কিমান আনন্দ হৈছিলে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইটো বিষয়লৈ কি কিবা ক'ব আছিলে আপোনাৰ জীৱনত কি ক'ব বিচাৰিছে আপোনাৰ ওলাটো কি আছিলে আপোনাৰ কি ক'ব বিচাৰিছিলে আপোনাৰ নামটো কি আছিলে কৃতি কুমাৰী ঘৰ ডগমকা ঠিক আছে নালিমেন আছ ন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মা নাংলি ষ্ট্ৰীম কমাৰ্চ ব নন মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি চেক এলং পে নাংলি কোৱা না নিঙাৰং লা ningarong piglo lo charli nastami nin tuhanang rapon pachol lo charli nastami so person tapos kami kung pencil nastami sinambo chorolo नाली के बाही पाना नाली लाइफ along आते से अपग्रेड के बाही पाना नि कौन बॉडी ये body kon po ni life long ni dream to success body kon po then bong small nastami kan kon चलो आंगेम के फर्स्ट इयर मा सेकेंड इयर ला स्ट्रीम कमार्स मा पिनी मुख्यमंत्री निजुत मयना आसुनि चेक एलंग पे नांगली नाली निं आरंग पिक लमा नाली लाइव एलंग को पिला अंत से नाली अपग्रेड पदा मी फान का बोर इजी आसन काची सिक दो मा तो चलो ला Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu